بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واتكفو. Tosana salamu juu ya hanyu Mwenyezi Mungu jalia kini mahala walo Islamu walo mkumodi kingarumu amani na usalama insha Allah taala. Mwenyezi Mungu aripone shahari shaya maadui na mahasidi biidhnillahi alkarim watukufu. Amara saya tumabanye juzi kaya lazima rudoshe lezana mbabi ne kaya jada siasa ngado takaramu zadeba. Alaikum salam mzee wa turangaria ngaya shatwa menu kaya lazima rudoshe lezana mbabi hakayo sharibia hum duniani mweshele jere shelezane jere somane jere fundane. Mwenyezi Mungu ambakaya harumbu handongo kajarumba handongo zinji sulu ibada shaye wae tena ambakaya ndida mweshelezane mweshelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wange watukufu lazima shelezane ambakaya ngasina mbaba hanu wahunda na faida wahunda na misomo wasomo na hatu wa baba hanu yabo ngari warumi yao hakufuru na ndongo boko wakati kama nungu zishio nungu juziso ezunu ani zabari ndini andu hamanda asirlo nezo mbuzinu toshina razirumia za fayo ulezi wa hatu sha hawito hunda kagabo mnaijana uwewa sha hundi haukaya ondwa baba ondwa zaje ondwa jomba ngo harumaze rezozinu juma hambanongo kukatsulingana neshe ushahatu katsulingana nemila hatu katsulingana nomzal hano hatu hata yani ya Facebook yinu ijai towandu hayani kabati mndu wono haya kabati ane mnuto kat Facebook hamayuza anza hadiwa zakangena wana ngena wachuhu. Ala kulli hali namkana dha yishelezane babi banu shinu chambo bokos jori tambeboni ingara nzao Facebook yinu ijori tambeboni ingara nzao akasababu ya hayo rijo somana rijo fundana yona ilmu na mbanongo jahelezo wanyanya banu mdai hundana na maana yona ila ambao wa ilmun yantafi'u bih ilmu ifaiu kama mwanzo joba kama twakia manno bahenga ni kamdo ala duniani no ngona joba kisha ngona basi صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. leo lona wana wantujua ulaban eshongweshini jotu kansongeza risomise wana hatu riwafunde malezi hatu dini ya hatu hasabu eshongweshini sha mal asaf shadid rishirenge ngarumi yao harumandumi yoza nongo kukatulingana nzia urowu hatanwabo wasomo wanuambo wasomo waswaliti hawanja atabasa yinu warendi hawondo wanduko ngo ujuma usomi sazembi nyeze kufuru no tovada. Ala kulli hal sikajenda shona tahule sharikati sina mafundi wa dini سواء رعيش سنة أستاذ الغزالي رعيش سنة عبد الغفور رعيش سنة مفروض وينش. على كل حال يعني نوجو زيسو يعني ما لزندايا يقولوا هرمز ريزوا بس عينو ونمرو فوندي ودرجة جو حسبوا دزرزو زينو zimbalia hatange juma upasheu na utoza wandu adabu. Gam amini tena gam aminu kaya
mtume sallallahu alaihi wasallam muslimu ndo akanuo na abo urowo mafundi warohe jukumu kwa nini al ulama warathatul anbiya mafundi ndo arithiu ya mitume akaundo angawe balagha ndo abalighishao ndo amrishao ngadhimu amrisha hindi al-amru bil ma'rufi wa amrisha njema wa nahyi 'anil munkar wa harazembi ya amrisha njema ya harazembi liwainue rezo inu irende haka haina mronde anja hunde vizinji ya anja yare mwakoti ngelazima ha Facebook ya lapize ya deye ya tuzo ndoda kisina mndu mbaba kisina mndu mzazi kisina mndu mjomba ani ridiwa ze malezi ya hatu ngasina zinji za hambari mwezerezo zinu zilisaidie ya malezi ya hatu zinji chekale umwana nasho hatu noana hatu ikawajuha izo aishi yao nizoko ani ndomlo hale kazamba yabunga arjilimiteo mdatambie mwana ne mchuku ne mwana wanamswaika izo kazirendwa abunga arjilimiteo kwezi tumeharambiyando kama Mwenyezi Mungu kadwanga suraya kadwanga ka unyongoha haungaona mali nyinjaa Mwenyezi Mungu yohangalia yemiyo القلوب إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر ما في قلوبكم yohangalia miyo watukufu ngasina mbahindo urifai banu communication unupanga wa uso mbili radhumda uzingarendo aka communication yo urelesa yo uhadaya dade marabo ko haina mda communication yo ani yo fikiri kadoshi hina jana ge harongowa esa wasule mikrobala ikabe Dar es Salaam yo hangalale temo norondo hawdhella kansi hawono wahima hawono harihusha ngehandisa akangujuo ukaya zinongo ya juko ani zinongo ya juko za mbabala jom kinisha kanja lahe hauzifai kweza tukufu narangalio wema wa zerezo zino direnti owi wa hazo lewe inu kabati mdu usubuti hambia mwanyaka kazirendwa hakazila nizo juko hamentu wabili wala wazee wa hatu lazima nikeza hukumu wala mikasi namna hiyo wanjahar mweje bao ngao haruma zerezo haruma kufuru na dola uso abonge sisi ngarambaka ezerezo zinu mwana madambaye mwana negociatori zinu adoshinda zirifai zibali yarinyebeboni hakasi babu ya zerezo zinu ngarjo somisa ngarjo fundana ngarjo haraza zembi riamrisha njema hakaili mbanogo Mwenyezi Mungu yariswifu umma mtume ndio basi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar si amrisha njema rihara zambi Mwenyezi Mungu darambia kanini kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar nyinyi kairi mba das umma mtume sio kairo heze umma zote pia haukahindi si amrisha njema rihara zambi amrisha njema na harazambi yote mbi shaishi menyao dizambishi hao wanashwa hatu harumazero zinu majabana habezu nzao hadiwa zakabala nguangaliwa nguishiliwa ngena wana ngulelo wabuha mabangwe menja na internetinu mabangwe na kati mgenda isha mnungu na loshetoni kadoshi zambao TikTok zilo Facebook ani wakati nungu juzi so o binadamu hatunda u ye dini nda hivi o islamu nda u yenyi mafundi zinongezo mziwo nao
ni mafunzo yanayozungumziwa nao uliyoka mwambeka azoka zamba tijau aliganye mashababi muhorwa kirimba dili bomozo sinduo mjia harimo ejo tena ngamadeli yao na sinahisi yo juso ona haki mwambeka mine kino wandu korongwa kije wila mwezerezo yo juso ona haki shabo tukawe kati zifanya tukabo mimi ngamina haki ikawi kweli ngami harimo wandu wao yabo tukabu ngamina haki yabamu amjirongozo bangu kwa mjirongozo yabo nje kufanyando sha msweli ani wendo ujue kote ya ujewili wambao sha ala kulli hali wakomoringo wanu ngaishi yapo so amini kezo na bao gazlinga nao na wanoji na zamba uzonda ikareka samba mimi serse bo ujewili mimi serse abo mirazo na mimi ujewili amirazo na mimi mjewili hizo ikasema kama mimi mwaza aliwa ujewili bismillah amirazo na mimi mjewili ikaja sababu nsombe nuka ya mratira hadairi mwa siasa ya hentse hatu bwan wanzoe zile wanu akara dhamana ngarwa jwa kwa nora hadaya ka ujewili yo nugujwa hukumeli anzao sha na mimi ngambokaya narkirazi erezo yinu Facebook yinu rirumia namna ya urifai haruma kwa hatu wa leo na maudu no na hatu no jua hatu no na nasho hatu ka alhamdulillah kama mwana wasayin na mwana mahamitani wasanga hasanga na telefoni na internet ngwendo leo hasanga ujua mna manipulate telefoni zonzi pia kwenda kensa wana mjomba bayahe izo ambao katulinga na maudu wanzo wambie mwana kakazrendwa abo lazima wele kuna ujua mwambia kakazrendwa lazima kuna ujua mwambie mwana kakazrendwa hakika lazima wewe ujangalie izini njuka uharaza lazima ani wanunga jozi shachi iyo yoda roli ya ani ya hatu lazima ifanye ile wana hatu no waju hatu no wana sho hatu atirelehe yarmazerezo hauka lewe yinu salamu alaykum mzikwatu Daudi Harifa lewe yinu mnamwana mahamitanu miraru mine mahamine hasabu jo manipulate telefone haina mahalanza wanje ngunjiyo hangalia abungula demu sisi wasi rike picha la huwa na nasho hatu na ndura rongoze maudu la huwa na ndura rongoze maudu la huwa juu na ndura rongoze maudu waja uba ni wazee wa hatu mafundu watu mke picha hakabanu izo mwambao manleo na mjukanza maudu mnyamna beka zirendwa kwezi mimi ngam aminu kaya eshobosha Facebook shinu TikTok na Instagram no wanyawe zizo boza urifai harimaye dini ya hatu zizo boza urifai di communique harime maisha hatu di communique harimo mjibalio hatu risomise wana walohule nensi namna hatu mjibalio kwezi abonge tasawari wanungu ajuhelewa ka Idris wanungu to wada kauyo ujibu to wada wi yomkinishia tena tukabo wamnyuka na bakanja porongo nai ban nurongo nai ban sha nurongo nai haujibu mdorongo nai izon ko jua njaparo jabanda kaza mdondabo wallahi alazim tidawa njuzi kata sawari tatake famiza wandu hakabumra take famia hangu sha mimi njakaza mdondabo na renti horti tawe suje shado andana ile zo kaya tasawari zo ko elin jom kinshaka murongo naye ban haskorongo na yau jojo zo sikule nsilihe na kalima shaike otuzia patike mndwa ya maa baidiri bala korongo naye wakati mwingi mizo mjiri kwa mfano baano siku alimhajan lapisa kumru fundu watu ziku watu shahiyar me dunia kamili handene inyama ndele tindu tihayati mjibu wakati nduo wati parani mnudhamana hamba zilaka zirendwa na uo alimhaji wadi inakatarongo yusuka juhumla pisa hamba haraka utahewa kumorisama badlaka zirendwa utone mndu harabiha hamba minyanya
hau hamba nongo za sulingana ba uju hau mdungu wakati ndo wote jatsa wako sama yabo yake tuzia kama mimi tende nai ukakunrongoza bozuku wangu Daudi alifa kakunrongoza bona isnaisi wa maabarati zamna hiyo hakai yoni manongo rutoka uzisiwa ya Idrisi bwamba nayi humonda ukahiti utodaza kumwacheleza kazirendwa kwamba tijau ngardo uzisiwa umtina mhono kwamba kazana kwamba zidi kwamba jao hizo pia ngazibakiu Facebook kena huisa duniani basi ye jori bali ya hata akhira na ngardo hukumla hiyo ya usujwa yuzo na tuitwani hahe ya Facebook yunu ngejori bali ya hata akhira ngardo hukumla hiyo ya Facebook yunu amba hindi emba nongo watsanga hindi tukajuma utoyana baja no tuzadawa kawatima bahanu kwazima harumwe dini baruso tufadabu kausi kurongwa ho tufadabu abo tukaburendro yabo wa umwa ndo ajokauri para mena mkazane bajao tijeni yabo yo tilewa kausi komna nongo za naye bajati mjibu yotilewa kausi kumra nongoza naye banjati mjibu halafu bikati mjibu tilongwa naye tukabo wewe kuna wakabaidri wala urongwa naye shagla umra ile nongonzi kuna uja ukaya wewe kutsanda Idrisi arongowe wewe kututa yari wambie mndu anapita Idrisi ukazo Idrisi ndabo kaya ajoksija mnayo shakutwanza wala mraho yajibu lokati namna hiyo ati imbabyo ngirazimu mwelewe ka ayoti tafsiri namba banu sama karna la war meze de bada siasa do karna la wagato uzifanya ngane mnungu do kana conviction hedrongo ya aminiu tabu mimi ni aminiu ya certain aminiu de conviction zazali wato manda mu je stazi to hizo nangu bana da ko gamando aminiu mamadu ngako aminiu sabi yedi namna yole demokrasi na yo keje ani yo keje haramishi wa komda kane conviction ya haya shabanu leo jana wiwe na nyasi rongozane akaya harmazerezo zinu ngabono nguo zenda omno kwa nasho hatu harmazerezo zinu wa Sudan zengu banu pia haina usiku atusongesha bwana mchaya banu hamba noko ani subhanallah atusongesha haina usiku araisha mraja banu akansi banu hazingare mdu mshahe hamba mkazan haula mda parokade na yamlola ya zayo na dena hamambambi hata mdu mshola na ya hajibu hata zinongo hizo katulingana no mundu hatu haina mbomani ya mdu ne mwananya ngyo ngatongoja Facebook na hizo waladhimu azizie na wanu leo wajiparao mafundi cha urohu na mangalie wenji wa hawa walaruma zerezo zinu waongo uharumeze piajizo na zetrani nezi makalima majiro yao tukaboyo ketu ziyarte eshelezane ufore eshelezane dongo manole mwana nyuho mbanongo ya ho mwana nyuho da honi Facebook mbanongo ya ho mjini Facebook mbanongo ya ho mnumche Facebook mbanongo asinungo Facebook mbomani ya ho mndo mzwanzani Facebook kabati siri ya mdu na mdu zinwezo pia zilitowa harmo umdunga no hatu na hala ni Facebook yinu ijoshi na ilisaidie rilele ani malezi ya hatu ijoshi na ilisaidie malezi ya hatu ngasanongo zinji alazimuke ngasinizo banu ngarzamba harumema yensha hatu harumema malezi ya wana hatu harumema zundo wana hatu wananasho hatu haina usiku unubonza kajar hafilisa
na hizo hizo tukosoa Mwenyezi Mungu yeye mwana humleleje zote uzisiwa tukaruza ba ngoto uzisiwa Mwenyezi arhamiyahu hueshide niyoje huitunduje ewewe manongo wasaidia au mkodunani wa hao hindi yeze ngombi wazona waziandasi na hiyo Mwenyezi Mungu arambi hanika amri tikanya nongo utota suluhu sikanya nongo utota amani sikanya nongo zopia hizo amri Mwenyezi Mungu arambi kama nduwa hili janibu mbili fami mbili nsi mbili ngwama nao na mwasulihishe yujuharaya na msanganyiheni na ulewa yakubali manieola Mwenyezi Mungu amba fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إنه نقصد كون ومرهتوا أكما كايا إنجبالا هيلي مندوم فصل قتل إنه سكمنا بشهيتوا كاجو كذا كيريني حتى تفيء إلى أمر الله التفسير عبر كذا نمانية نمجيفورنا نمموزولو حتى يليو يا رجي حرم أمر الله سبحانه وتعالى أبا سينو درنجي زرزوزينو هنمدو مانو نمدو مسونا مراجع مسيديا بانوايا جروب يندوبي ngasi ndobi donizo ani yuzo katurba ya mano go Mwenyezi Mungu yuza dunia bahi kuko garlo hasara Mwenyezi Mungu leo kasu kama mfano mwana mama dambaye sijabanti mfano gono sijabanti mwanongo za madambaye ani holo komda para baidi zo kazrendwa sija mnaila pare mwana ashab nuko para madambaye na shile Idrisi mjibu mnani para urendendo kwezi yede message yangu leo njamba njaparo rongo na ibanu wala jo njamba sio paro rongo na ibanu sayo ke tuzi arteshelezizane kwezi ke tuzi arteshelezizane silongozwa na shohatu rongozwa bazaza hatu rongozwa ban hatu rongozwa ba narkan limit harmazerezo zinu Bueno, kwezi narkane limiti harmazerezo zinu narkane za kwamba na za udaza bae dunia ngerangali yao buwana hatu ngwarichili yao buwajuhu hatu ngwarangali yao wanazioni ngwarangali yao ile message basi narkane limiti harmazerezo yabo ikatama narkane yabo mndu wa dini mndu wa siasa raia mzazi mbaba sonti ngarinji yao narkane limiti harmazerezo na sonti ko tujua zinongozi jiri ubanu hata wakati nungu juju skola ani skau kama duzaim ndo wala barkinti kwezi wakati mnu ujuzisu karele hata basainu mwanamshe katuji stehi katina za hambana za uruwa shahaina manongo ya nzawa ya ambe harme dunia guto ya Facebook hayamba basa kaya ya shele mbabahe ya shele mjombahe ya shele na umahe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikarja makati ndumba bangu hoyo Facebook banu hamanongo hata hadiwa za kabala ngena wanangena wajuhunge na wanashwahe ngena watazahe ngena ndo mangali yao inna lillahi ikaija makati mdubana hangu wani sisi majwe wanaume haswa komori ngare jawo banu le gabiliona shwahatu warongoza naire le wafudhudi le wanjao mungoni ridiwa za kabalanga sana shwahatu na watazahatu warangali yao na wananashwa hatu na wanarazaja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hiyo de message ni ambao leo
tukaanza deye ngujodeya shanar kirazire lewe karna ujahwelewa kamnungu jambe kaya yemndu wa unikaleso ya jahe Facebook banu azara mdu bahe mwana mswahe hambani hamdatahe ya mjia honguoni ya mkaza hena tukaanza yambe ya diwazi kabala ngena na shwahe na wadatahe halafu wandu wao waduhunda wandu waremia koti enye wandu wangu hundo wandu waremia koti na zidi mobaya ndo inungo hundo mndu ulona ulezi mndu mzazi ulona ulezi gon haja ya banu hadiwa za kabala hazaya wana loban hahin na shewa na lotsin mai gena wana loban hawa huwa nahe hadiwa za irezo imbalia hamba majaya hata hapa hanja zungoni hamba ngota haruha hasibonti shambi minga aminukaya wa ujitu akawa sawamba mimi mbayo amin ala kula beka kazi ngozo kwa tinizo abo binadamu kauti yule deba hangu ya leo na ruone haya na bakara deba zorifai maisha hatu na bakara manongo joka na maana rerenti hoja banu retsula lazenguo kes rerenti hoja banu mdaje bana ngemdu bana mwana mshwahe yamkazembi hata haraba wala ujifahari mdaje wana ngemdu bana mwana mshwahe yamjie husungoni ambeze kana bata ujifahari wallahi alazim na rensi bait njema yote njema كويس نبغى نزور ambao والله العظيم Mwenyezi Mungu jabbarani kama Mwenyezi Mungu akendeni inna dhikra tanfa'u lilmu'minina huishelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu hapo Mwenyezi Mungu hajukajwa makaya tanfa'u linnas shamba yofai wa amini Mwenyezi Mungu halafaina sawanda mweshelezo Mwenyezi Mungu yasongore jei uvumu wambi Mwenyezi Mungu jamtare mwandu kongo wa josibu na Mwenyezi Mungu hajoka jua hafanya taratibu kahene johamu wadada mtawaelewe shamba na mweshelezane bayoshelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu yabo lazima ngaba uko baishengo ichewe haki boilio kwa parjelewa wote bila hundo jina kaka wataanza wabadili kwa wataanza wazie kwes almuradi shinde sharibeha hun duniani jireshere zane ri amnishe njema ri harazembi amnishe njema ri harazembi swanadam andam no wewa washele ina katata usa manongo buko zijanziro sha ikairi yamdrawe wa mjarenda na ilo tahani jana tauba abange mimi ngamrinde jezi hawangu ni pare wanashwa hatu lichukubali njia harmaze betizi za hodoja Facebook rejichwa zanguo kwes wanashwa hatu nindo uso wa hatu kamushakta ardi hamba kaya daholitwa na mzade lohangwa vala lohangwa vala eshe ushahatu swa kumori dani wanashwa hatu wono eshe ushahatu swa kumori dani wanashwa hatu
akaka mnunga na handuhuze katsa mwanamswahe uhanduhuze ndaholo ka hurabu abo lazima rimbameni lazima rimnongozeni ni wanashahatu nambame shahadu nambame shahadu nambame milahanu namjistehim tukubali Facebook ije mtoa na rumesho shahadu kwezo wanashahatu ni wanashahatu ni wadaza hatu kwezi wanashahatu wadaza hatu tukubali mdiwaza ukhususi watu mdiwaza dini hatu mdiwaza mila hatu kwezi mwanamshwa mndu nakimwi hata mndu tumania mndu tombama mndu tambihe roho lazima shawu nindo uso wa hatu unywanasho hatu nindo tomaza hatu haina zenao pia mnungendolwe ani he mwanam azifanye mwanamshwahe ile shikomori hatu duhandu zamdu mndu tama mwanamshwahe ukaja hana nduhuzo hana vala shalida holo kajema kamnu wana shwahe na shwahe zambio mnano pia de mwana mshwamdu zote pia ngarjula nawe namna hatu kwezi yabonge namkarazi ribausane jaura mblaneze kweli kaidrisi harongwa naye amba hurongwa naye yoti aibu kamndo ya banu hanipua wallahi la azim Mwenyezi Mungu mbariki Mwenyezi Mungu mbariki chano tsahare shelezi zane nambe kahenye ngabo zitawao hanomo ndo hatu lewo inu ngasina nasho hatu hoja ukenzi urenge mwanamshe wa mndu bahari latile mwanamshwahu wambe hata umpuwe umenzi yosinjema almuradi yoy alama kabate waho kuna humsteh hata waho kuna humstire hata izo zonti pia ngazijia ya yabonge sina kamle kile message yangu haswa na kawebeshe mafundi ni beshe wazee wa hatu ni beshe wanasho hatu ni beshe wadaza hatu ni beshe maban hatu kwesi المرادي سيرا مبارك لزيزه sonti pia kaito katama manongo yatamisha mndu banu harumwe diskuru na ambaleo kabjo tasamaha shaka mrudi ambaye kaya na mkerazi kwezi wanasho hatu wadada hatu wababa hatu ile jeze shosha hatu register reheshimu wadada hatu reheshimu wanasho hatu rizie horoja mweze rezo zinu ritulaze nguo renjwana sho hatomoni ramba nango kwatala kuli hali kazamba yosori so zamba abotsa ungwa simu za bantu banu kanzongozo pya nyoti ngamzona aba basi tosazaho kwesi tina ushangaya ekaba ndo cholo zona bao akaezo Mwenyezi Mungu hazamba ndo kahoshelezana yo faiwa amini Mwenyezi Mungu kaja mwadonadamu kaja mwanadamu do amini Mwenyezi Mungu habonge watukufu imada hiyo ikahundwange ndrao na hiyo mada lazima sonti kenyo reshelezane kamrujo manane manyanya ndo shinana mndu mshe mrujo ukana mwanzani wa vurana shana mkerazi lijo kaya ngabo za kwamba harume mapi harume ule mengu wa Facebook na ule mengu wa TikTok na ule mengu wa Instagram yani malauti pia shana elewe kaya sonti kabati mandamu watujibiwa mwanamshwa mndu atozadabu kabati mandamu watujibiwa mdadaha atozadabu kabati mandamu watujibiwa handuza utozadabu abonge narejilimite
na uhifadhi zenye nyuso za hatu zenye doza hatu basi wako mori zenye doza hatu za ahli za hatu duana nashwa hatu ufahari wa mduluze mwana mshwahe aloze mwana mshwahe rufahari wa hatu ikale wenu mnungujo harengona showa mbona timana mshwangu mnaja amebalangu mdondo na yeye ilange baki utarehe asomo mwishi yao yula mdindi lakatana bisile katamana mshwahe lakatana mtadaha ulaja kwesi utimizi nombe nukaya mtume ambaka ndini asharifu man sharafa nafsa sharifu ule mda hifadhi nafsa mweha aho usharifunu hana mujokanu hasibabu dile bumba lahe lo tsongeza hele bumba lam mnujo pora sharif hele bumba lam mnujo pora fundi hele bumba lam mnujo pora mlezi akazo pia zo akhlaq zo mwendo lo bumba umeshelewa hadu wasana makaya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira au mwilo tafsiri mlezi baba hatu wazazi hatu ni walezi na mlezi ndio mwana kamiza shamlezi kado hundarima ndongoza usomisa malezi mai mlezi yekado kana manongoza malezi mai weshahe ufunda malezi mema kufunda malezi mema kwezi gamjo regesha bashino mara saya ni mtoseni nombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarnike umri mle na maisha mema na mdunga na mparano Mwenyezi Mungu ajalie rikiwando ufunda na armwaze rezo zinu sharti kiwando jabanu re tswana swatu zanguo na baba hatu na wataza hatu na Mwenyezi Mungu ajalie kamgwa benze rikiwando kuna na faida hizo rezo zinu Mwenyezi Mungu ajalie hali tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rehunda na faida harmaze rezo zinu شجر زي فيسبوك زينو سكانجلا هاتو موت وكياما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خير